A proteger a Bilhalai, Presidente da República Francisco Guterres Dolo continua a promover o programa Kudayuan e a Forro Lariguto Sul de Cima. E a fato histórico contacto dame entre Valentir a Força Indonésia e a Tinan reunida a Tusia Walunulu Resin a Tolu Forro Lariguto o Sul de Cima, né? Presidente da República Francisco Guterres Luolo, a esposa Cidália Mozinho Lopes Guterres, a motuk a comunidade Kuda Ayuan Mahoni a motuk Rihunrua. Tama programa Kuda Ayuan ne no dar compromisso político chefe Estado União a tu protege meio ambiente continua sai mata lutan protege rai la bele halai no monu hodinu ne bele conserva be. Presidente da República areka terkira tempo elaborado ni importante link cidadão todo tem que atender primeiro a importância da AINI se importância de assunto para o desenvolvimento kainan para itahan uhangan perintahan importansi di serumon si tabela hati tingkata ni ayu ni pratbel forma maita at bahay tanikuan iwan sira at bel forma pun bahay tanikuan iwan sira ni memang kasih munisipus at bel protesi tanikai label krai barat lingkungan taman ini ayuan lain ni abut lain per bel kai meti ayu ia ayu mus bel forma prat bel moris Moris yang ternyata supaya mahu dia berat belen ni belen matan belen Moris yang lainnya. Sefisuku o Sul de Cima Celestino Monteiro de Carvalho ateten nia parte se hato proposta do Ministério da Agricultura no Pesca a tu cuida na fatin Ayuan sira nebe kuda ona e a fatin histórico ne. Ayuan nebe mag base ba minha proposta Ayuan ame husu Ayuan oin lima nebe Ayuan sira tulamane foi mag oin deret mag ay mahoni. Ayuan sira nebe mag auro ene kan ene mag be liwon ambele distribuir a comunidade nebe mag ya quintal para koru tamba base ba na presidente ini moto nebe cidadão ainda Ayuan ainda. Kona ba seguramente plano no dar trocação ya plano para atu atomos recomendações ba Ministério da Agricultura para atu mantensamos ba Ayuan ainda ne nomos segurança e mos ba saneamento. E a atividade Kuda Ayuan ne acompanha o Ministro da Agricultura no Pescas, inclui comitiva Presidente da República, chefe Casa Civil, chefe Casa Militar, assessor ou funcionário Palácio Presidencial. Presidente da República inicia a campanha Kuda Ayuan no tema Cidadão Ida Ayuanida, onde promove meio ambiente e desenvolvimento sustentável, nebe hahu ona realiza fatin histórico Sira Hadili, aeroporto Sandalo Raioa. Eusébio de Oliveira, Aniceto Leite, Ziemen.